Srpsko-američko lekarsko i stomatološko društvo je 13. novembra svečano obeležilo veliki jubilej 30 godina od osnivanja udruženja. Ujedno je obeležena i proslavljena slava udruženja Sveti Kozma i Damljan. Uvaženom skupu prisustvovao je generalni konzul Republike Srbije u Čikagu Damljan Jović. Slavskim darovima prisustvovao i sam čin bogosluženja i sečenja slavskog kolača obavio je episkop srednje-zapadnoamerički novogračanički gospodin Longin. Domaćin slava i svečanog skupa bio je predsjednik udruženja profesor dr. Nebojša Knežević sa svojom porodicom. Velika mi je čast i zadovoljstvo da smo se okupili večeras da proslavimo 30 godina našeg udruženja. To je jedan divan, sjajan jubilej. Srpsko-američko udruženje lekara i stomatologa je osnovano 13. septembra 1992. godine i prolazilo je kroz razne faze i perioda rata na bivšoj Jugoslaviji i bombardovanja i svega. Tako da, evo, prvi put posle COVID pandemije smo se okupili večeras zajedno da proslavimo 30. godišnjicu udruženja, da pomenemo ljude koji, nažalost, više nisu sa nama, a i da obeležimo našu slavu Sveti Kozma i Damljan. Pripremili smo jedan kratak program, prikaz istorijata udruženja, dodeljujemo par nagrada istaknutim članovima. Ono što je dobro da je prvi potpredsjednik našeg udruženja, doktorka Dragana Čupić, večera sa nama i da će se obratiti skupu. Takođe prezentovat ćemo i planove naše za budući rad, projekte koje imamo u planu. Takođe imamo i predsjednika Srpsko-američke medicinske akademije sa istočne obale iz Vašingtona, koji nažalost nije bio u mogućnosti da nam se pridruži večeras, ali je poslao govor i obraćanje. Tako da nadam se da neće biti podela i da ćemo udruženim snagama raditi na određenim projektima. Oni su posebno pokazali prethodnih godina veliko zalaganje u polju prikupljanja novca za pomoć zdravstvenim ustanovama u Srbiji, tako da se nadam bar za neke zajedničke projekte da ćemo raditi zajedno u budućnosti. U okviru proslave jubileja dodeljena su i priznanja istaknutim članovima, a ustanovljena je i po prvi put dodeljena nagrada profesor dr. Miodrag Radulovački u znak sećanja na jedinog dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti u Americi, čiji je rad i doprinos nemerljiv kako za struku, udruženje i širu zajednicu uopšte. Specijalnu nagradu za životno dostignuće udruženje je dodelilo doktorki Dragani Čupić, prvoj potpredsjednici udruženja. Nagradu za vođstvo i zasluge udruženje je dodelilo doktorki Ljubi Stojiljković, koja je vodila udruženje punih 12 godina kao njena predsjednica. Prvi dobitnik nagrade, profesor dr. Miodrag Radulovački, je dr. Miroslav Radulović, koji je nastavio i uspešno realizuje vizionarski rad profesora Radulovačkog na istočnoj obali Amerike. Nagrada za životno delo i izuzetne rezultate na polju medicine dodeljena je doktorki Adini Galić-Rakočević, koja je prva žena lekar sa naših prostora u Americi. Nagradu u ime doktorke primila njena snaja, takođe lekar, doktorka Danijela Rakočević. Jednu od nagrada večeras dobija doktorka Adina Galić-Rakočević, jedna neverovatna žena za koju iskreno ja nisam znala da uopšte postoji do skora, a koja je prva žena lekar, srpski lekar u Americi uopšte. Ona je prva žena koja je dobila specijalizaciju u bolnici Mount Sinai. Ona je prva žena koja je otvorila svoju privatnu praksu. Znači, mnogo toga prva koja je probijala i otvarala vrata za sve nas koji smo došli posle nje. U znak sećanja i poštovanja na osnivača i prve članove udruženja, od kojih većina više nije među živima, priređeno je i prisjećanje u vidu postavke fotografije nekadašnjih članova. Većina, da tako kažem, ljudi iz odbora, nažalost, više nisu sa nama. Nisu tu da podele radost ovog događaja. I onda sam poželjela da se nekako i oni budu prisutni sa nama. I napravili smo jedan mali in memoriam sa njihovim slikama, tako da, eto, nisu fizički tu, ali su sa nama.
Srpsko-američko lekarsko i stomatološko udruženje se ubraja među najeminentnije i najstarije profesionalno udruženje našeg sveta u Sjedinjenim Američkim Državama, kako priliči i dolikuje profesiji lekara da svojim radom i primjerom budu među najboljima.